श्रियामेव परिश्रम परो वर्णाश्रमाचार तपस्वधादिषु विस्मृतिश्रीधर पाद पद्मयोर्गुणानुवाद श्रवणादिभिर्हरे अविस्मृति कृष्ण पदारविन्दयो क्षणोत्य भद्राणि समन्तन्हुति च सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तं यूयं द्विजाग्रावत भूरिभागाय सत्सुदात्मन्यखिलात्मभूतं नारायणं देवं देवं सामदस्रभावपसदाभिवेश्य अहं च सस्मैर्दात्मगतं शतं पुरा मे महापरमर्जिवक्त्रात् प्रायोपभेषेन्द्रपदे परीक्षिता सदस्यश्रीणां महतां शरणताम् एतदवः कथितं विप्राकथनीयोरुकर्मणां माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वास विनाशनं य एवं श्रावय नित्यं यामक्षणमनन्यधि सहृदवाने शृणुयात् पुनात्यात्मानमेव स द्वादश्याम् एकादश्यां वा शृण्वन् नायुष्यवान् भवेत् पठत्येन स्मरन् प्रयतसतो भवत्यपादके पुष्करे उदरायां च द्वारवत्यां यतात्मवान् उपस्य संहितामेतां पठित्वा पचते भया देवता मुने सिद्धापितरो गुणबोधपायत्सन्तिकां शृण्वतो यस्य कीर्तनात् हृदयजंसि सामानि द्विजोदित्यानुविन्दते मदकुल्यागतकुल्या भयकुल्या स तत्फलं पुराणसंहितामेतामधीत्य प्रयतो द्विजाप्रोक्तं भगवता यत् तत्पदं परमं व्रजेत विप्रोदित्याज्ञात् प्रज्ञां राजन्योदधिमेखलां वैश्वनिधिपति त्वं च शूद्रशुद्धिर्पादकात् गालिमलसंहतिकालनोऽखिलेशो हरिरितरद्रनगीयते यवीक्षणं यत् पुनर्भगवान् शेषमूर्तिः परिपठितोऽनुपदं कदा प्रसङ्गैः तमहमजमनन्तमात्मतत्त्वं जगदुदयस्थितिः संयमात्मशक्तिं त्रिपतिरभिरजशक्रशङ्कराद्यर्दुरवसितस्तवमच्युतं नतोऽस्मि उपचितनवशक्तिविश्वात्मन्युपरचितस्थिरजङ्गमालयाय भगवतोपलब्धिमात्रधाम्ने सुरऋषभाय नमः सनातनाय स्वसुखनिवृतचेतास्तद्विधस्तान्यभावो त्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुतकृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल वृजनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि तमखिल वृजनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे द्वादशस्कन्धार्थनिरूपणं नाम द्वादशोत्सवस्य हरे नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्णचंद्र भगवान को